ڈپریشن والا ہم مردم شوگر نادرائی گشتر بتو ای والا تو چیزی گوشے ہر بیماری کی است نادرائی آیا کہ گوشن کرانک کیا ختم نبی آیا کہ باز ڈپریشن بھی تو ڈپریشن علاج تو ہمیشہ کہتا ڈاکٹر آ رہے ڈاکٹر طرح یک سپورٹ دا فیملی بھی آیا سپورٹ دے ضرورت ہے کہ بھائی نادرائی خر خطرناک نہیں کہ ہچو کی تو پریشان وتا کرتا اگر تا رہے علاج کنائن ہے تو وتی خوراک کا خیال داری کنے ورزش کنے تو یک بعض مدت تک تو یک جوائیں زندگی گزارنے ظاہر انسان مارٹل ہے نا مارٹل تو نہیں لیکن ظاہر ہے موت تو کھائے لیکن تو یک جوائیں زندگی جوائیں وقت تک تو گزارنے عمر دراج عمر بھی دراج بھی ہو تئی کوالٹی آف لائف بھی بادشاہ صرف یہ نہیں کہ دراج عمر ہے اصل چیز کے ہستے تئی کوالٹی آف لائف ہی چاہے 5 سال ہے 10 سال ہے زندگی ہے تو شریعہ گزارنے تو یہ کوالٹی آف لائف میٹر کھاں تو وتی واسطہ وتی فیملی واسطہ وتی سماج واسطہ وتی ملک واسطہ یک شرع نمائندہ بھی ہے شرع مردم بھی ہے یہ واسطہ فائدہ مند بھی بازوان جی شیخ عبدالرحمن گپ مجلس مروانی میر شیخ صاحب انچو کہ میں معاملہ تو بعض ہیں خاص کر بلوچستان والا جان سلامتی بوگا اسپتال نبوگ ڈاکٹر نبوگ محلو کہیں تو کا سرپدی ہم نے استیں زانت ہم نے استیں ویکسینیشن اہمیت نہ جانا یا وہ بیماریاں نہ جانا کسی چوائیے ویلیو استیں بلے یہ دروہیں حوالہ بعد یک نفسیاتی یک پریشانی محلو کے تو کا استیں مطلب جانے آدم باں ڈپریشن شکاران سماجی آہنی نیٹ ورک کسانے کم میں اتی اظہار نہ کنا اتی نادروی اظہار نہ ہمیشہ وجہ پتہ سیلٹی فزیکلی بیماری بازی مت کم تو یہ حوالہ کانشیس بوگے واسطہ تو بیلنس صحت ذہن نے واسطہ کہ ذہن چھے گوڑے تخلیقی کار بکنا چھے گوڑے معاملات بکنا کہ پرچہ بعض نادرائی ڈاکٹر گپا گواہیں کہ نادرائی ذہنی ڈپریشن وجہ باں تو شوگر بھی ہے دیکھے بعض نادرائی باں ارٹے باں منی علا بلڈ پریشر باں دیکھے بعضی باں کیا صحت واسطہ ہوتی ذہنی حوالہ وطرہ بیلنس بکنا ہوتی معاملات ہوتی زندگیاں تکلیف پریشانی ہوکے بلے ہاں چون اترہ کنٹرول کرنا وہ تو کا اسٹیبلیٹی چون زیادہ بھی یہ بابتا گا میں شرف داران سر پر دیجئے پیچھے چوشوں آجا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے تفصیل سرگاب جت کہ جی ہر کجام بیماریاں ہستے اب بیماریاں دومی بیماریاں گوں پتہ کنیکٹ بیتی تر یک بیماری ہستے ا دومی تر میدار دے بعض عرصے تن کے خراب بو اتی ہارٹ اسرا بھی خرد کنتے چونکہ ترا ڈپریشن بو آئی وجہ تر شوگر بوت کرت کنتے یہ شوگر بو آئی وجہ تر ڈپریشن بوت کرت کنتے تو در سینا بلڈ پریشر بھی تر بوت کرت کن تو در سینا شیشی شترین گپ ہوا ایشن کہ جی ماں ہستے وتی یک شیڈول جوڑ پہ کنی منا مطلب مرچی کنچو میں صوبی پاد آتا گوں تو منی ذہن ساری طورا مرچی ایشن کہ منا چے کار کنے کی کہ میں شیڈول تہا آج تک وتی کاراں ایٹ کنی وطرہ فارغ نہ داری وتی مطلب دفتری نہیں دفترہ منا چیچے کار کرنے گی دفترہ چی فارغ بھی پتہ گسا کائیں گسا مشی کم آرام کرنے گی منا اچاری گی منا آرام بھی چکا دیرا کرنے گی نا ہم چونکہ گوشن تھے کہ یک شررین طرح لائف گوازرنے کے واسطہ کہ چو ڈاکٹر صاحبہ گبجت کہ بیٹر لائف ہے واسطہ طرح ضروری ہے کہ تی یہ کہی نہیں کہ منا تو زندگی گوازرنے گی ایک شررین زندگی گوازرنے ہم چونکہ نمائی اسٹوڈیو نشتگا تو اردیاں شررین پروگرامی لوٹے تو آئی واسطہ طرح بعض ایفرٹ کنگ لوٹن تھی جو دورسان ساری تھی لائٹنگ انو صحیح میں بھی تھی شررین پروگرام ہر چیز کا شررین ٹاپک کی بھی تھی بلے آرہ مردم چاہ گا آئینا مزہ نہیں تھی تو انچہ پر ایک بیٹر لائف ہے واسطہ تو انہوں گا پیشن کی طرح چکا گھنٹہ وسپگی ہے ڈاکٹر ہستیں گوشن تھی کہ جی تر 8 گھنٹہ لازم تو بس بلے ماں مرچہ ان کا نواز پا تو مطلب آئیتا منہ دی وابے بھی شیڈول ایڈ کرنے گی اچھا یک کسانی زیادہ دینا یک کسانوں کے ماں واہ کے بھی ہم پہ کرنی نہیں اچھا پتہ دومی گا پیشن ماں ہوتی فیملی آرہ ٹائم بھی تھی فیملیاں پر 2 ٹائپ مردمان منی صرف فرض بھی تھی کہ من آئینہ ٹائم بھی تھی یکی کہ منی ہما کے پیرے مردوں یا منی مزنی مردوں منی ماس و پیز بوتا یا باس ٹکا پیرو بلوک بوتا اور وتی کسانی زاگ کہ شاید مزانی کے آئینہ 6 ایشو ہستے ہر دے ماں آئینہ ٹائم دیں آئینہ کسانی ایشو بھی ہستے یا ٹوہے ایشو ہستے اولی گا پاوا بھی تھی کسانی ایشو ہر دے ہر ماں ہما ٹائپا گمائی گو نندین ڈسکس کرنی کہ انچو تو گو کہ ذہنی طورہ کی ایک پریشانی بھی تھی نا ذہنی طورہ ہر دے ایک پریشانی ہستے ماں گمائی گو کمیچیں کرنی اور ایک تسلی دیں گوشداری کے بھی تیچے مسئلہ ہیں بعض رندن اچھے کسانی مسئلہ ہیں وانڈوئی کہ جی منی سنگتے کے رچوں پوچھے بوتا منی کے رہا نیستے نو مانا آستے ترہ گوشگا پیسارا یہ ماسر شی ترہ گوشگا شی لچ کنتے نو تو آرہ تسلی دے لچے گا پہ نہیں میں تو مثال یک دے گا تو نو تو چیزا کنے شائشی چو بھی تھے ہمیں کسانی کیا ایک پریشانی بھی تھی مطلب ترہ مرچی ہستے ترہ حیرانی بھی تھی کہ یہ کسانی زاگ گے
7 سال زاگ ہستے ڈپریشن شکارا پر چمبے معاشرہ نو ہنچو زیادہ مسئلہ باز مسئلہ ہنچو زیادہ باز بوتا نو مطلب من تو کسان بوتے گا من تو شاید ڈپریشن نامار نہ جانتا دوست کتاب من نہ جانتا کہ اچھے مسئلے بلے مرچہ مسئلہ ہنچو باز بلے درست نے شاید تیرا ہمیشہ کہ توتی یک شیڈولی جوڑ پہ کا یک شیڈولی تی نا مصروف چون دارگی تو بعد اندر مشروف تر مصروف کن بلے منا مصروف چون دارگی آئی وقت تو یک بیلنس کنگی درست نے ٹائم بے دے خاص کر ہوتی جندار چی درست سارتی ہوتی جندار ٹائم بے دے نا ہنچو کہ منا یستی یک بیماری یستی ما تو بیماری را ٹائم دے گا نا اب بیماری آخر چاہے ہر چکا کسانی بیماری بھی تھی آ ترا دور دنتی تو تر دور دے گا بے بچاری وطرہ اور باقی درست ساری تر وطرہ ٹائم بھی دے بھائی جب میں یک ٹکے وانتا گا کہ انسان شتری چیز آئی صحت تھی ہر دن آرہ چاہے دے گا ہر چکا دوست بھی تھی آئی صحت خراب بھی تھی آ وقت تو دستا ترا اس چیز تر فکر نہ بھی تھی تو ہی گپا بھی حال کنے کہ جی منی گونڈو کے یا منی ماسو پیسکیں پنجو منی جن ہنچو زیادہ تکلیف ہے تابی کہ میں درستیں چیزاں بھی خیال کریں پامی وجہ تر دن درستیں چیزیں خیال کریں گی جو درستیں سارتے وطی صحت تے تو خیال آپ باز جوان باز زبردست اچھا صحت تے شرف دار شنو کا اہمیت اور عرض سخت زیادہ ہیں تو لازم باید مردوں یہ حوالہ خیال در میں دنیا تو ہر نعمت کے تو وہاں وشی لوٹے تو جان سلامت بے تو وہاں پائدہ چسکو کرنے صحت تبھی ایک چیز فائدہ نہیں اس دیں ڈاکٹر صاحب میں پروڈیوسر شمس کاکڑ ہم کچھ کہیں کہ بعض مردوں میں شوگر نادر آئیے تو وہاں مختلف ہیں علاج طریقہ بگشگوں کسانے بلکہ بعض مردوں میں معلوم ہوتا کہ وہاں شوگر زیادہ ہیں تو وہاں جرنلی ہم بگشگوں وہاں علاج سرفری رہیں جی سر گپیشی کی تھا اور رہے ڈاکٹر کرا تو یک تو وہاں اسٹیبلش کہاں کی تی کجامی شکر نادر آئیے اچھو کہ ماں گوشا کہ ٹائپ 1 نہیں ٹائپ 2 ہیں زیادہ ٹائپ 2 ہیں ٹائپ 2 ہیں ٹائپ آماں وجہ ہمیشہ کہ آ تئی زندگی کو مباز آئیں دار و مدار جی ٹائپ 1 کی ہستے ہیں آئیں ہم گوشوں کہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں آٹو امیون ڈیزیز ہیں آپ بات کسانی ابھی آٹو امیون ڈیزیز مراد ہمیشہ کہ تئی جسمے کے ہستے ہیں نا جسمے امیون سسٹم آئیں ریکگنائز کھن سیلف آئیں خلاف کے ہستے ہیں مزاحمتی اینٹی باڈیز جوڑنا کھن جی اگر یہ ریکگنائز کھن کہ میں جندے نئے تو آئیں خلاف اینٹی باڈیز جوڑ کھن تو آئیں جسم میں ہوا حصہ کہ ہوا کی یک ہارمون انسولین جوڑ بھی آئیں ڈسٹرائے کھاں آئیں تباہ کھاں تو انسولین اگر جسم میں تا نبی تو شکر برز بھی آپ بات خطرناک بیماری یہ حوالہ ہیں کہ ترا آئیں اگر تو علاج نہ کنے تو آن نہ بچی جی ترا دراش انسولین دے گی ہر چیز کی تو خوراک ورگ ہے آئیں استعمال کھنا ہوا تھا ترا انسولین لوٹے پتہ دیگر کے ہستے ٹائپ 2 کے ہستے زیادہ ہیں انسولین کمی کے علاوہ انسولین مزاحمت بھی اور آئیے کہ استے تو علاج تی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن تو وتی لائف سٹائل چینج کرے تو خوراک تبدیلی کھا رہے ورزش کرے وزنہ کنٹرول دارے سگریٹ نہ کھشے تو آئیے یک حدہ تو کنٹرول کرت کھنے پدا استے دوائی 2 قسمہ یک استے مائیاں گوشاں کی دوے ذریعہ مزورہ اورل ہائپوگلائسیمک ڈرگز دپے ذریعہ دوا ذریعہ مطلب ٹیبلیٹ فارم ہے یک استے پتا انجیکشن جی انسولین انجیکشن آستا دیگر انجیکشن بھی آستا وزنہ بھی کنٹرول کنا شکرہ کم کنا شکر انسولین خلاف کے مزاحمت استے آئیاں کم کنا ذریعہ تو شکرہ یک مقدار دار ہے لیکن اچھو واجہ گشتہ شما بھی ہمیں گپا گشتہ کہ صرف شکر نادرہ یہ نہیں کہ طرح شکرہ کنٹرول دار رہی ہے تو وتی جسمہ صحت مند آ رہی ہے تو وزنہ کنٹرول کھنے خوراکہ سگریٹہ نکشے پتہ شکر نادرائی وجہ دیگر بیماری کا چوکہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھ بھی طرح آئیاں بھی کنٹرول دار رہی ہیں اور ہونے تا چربی ہستا ہونے کہ کولیسٹرال یا ٹرائیگلیسرائڈ گوشاں بھی بڑھ بھی ہیں تو آئیاں بھی کم کھنے ہیں طرح تو درہ چیزات یک حدہ طرح دار رہی ہیں پتہ تو یک جو ہیں صحت مند زندگی گزارنے اور یک بعض مدت تک تو جو ہیں زندگی گزارنے اور آئیے کہ مضر اثرات تھے جسم چکن ہے جی بعض جوان جی شرف در گف مجلس دے مرا ہو گئے اچھا ڈاکٹر ارشاد احمد کوسو صاحب شوگر ہے یا شکر نادر یہ مختلف ہیں علاج یعنی باب تک گپ جنہ کہیں تو بعض حوالہ بعدیں ڈاکٹر ارشاد احمد کوسو میں کوئٹہ نشتا ہم کوئٹہ بلوچستان ادھے نادرہ بیمار کہاں علاج ہے کہاں خاص کر شوگر حوالہ واجہ ایکسپرٹ ہی شما چھوڑیں اگر جیڑے شوگر حوالہ ہستے ہیں ڈاکٹر ملازم
हमें दाश वहाँ रब्ता को तो कने एक बेटा और आइए उती इलाज को तो कने लाजम जुद तगम इलाज कनक भी तो बाज़ नादराई चिमर रख की पर्चे के यक नादराई चुक मीर शाह कबलोचा गुश्त का बाज़ खूबसूरत कि यक नादराई दुमी नादराई वजह जोड़ भी जिसमें आ जाए मतलब एक मिसाल गाड़ी दी एक गाड़ी एक नट्टे ख़राब भी दुमी असर दौर दिया का या दुमी अमी उड़ा जिसमें मामला तो अमी उड़ा कि एक नादराई दुमी असर दौर पर जिसमें दुआएं के ऑर्गन या आज़ा हस्ता या कि दुनिया बंदों का आवार अंगो या कि दुनिया फंक्शन दियो कम या कि नाकारा भी या नज़ोर भी दुनिया असर दौर भी शुरुआत इलाज कनक आ चुके मैं मौजूद सरा दो अहम गप्पन के बाज़ें होती एलदारी वत को तो कने एक्सरसाइज बुनियादा वर्दना बैलेंस कनक वाला जहनी वाला एक्सप्रेस कनक होती इजहार कनक एक बलाइन चीज़ें की बाज़ें मामला तंत्र गिशी नहीं एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कर रवा के हमारे शोबे डॉक्टर हैं हमारा नादरा ये एक्सपर्ट हैं हमारा ये कर रवा तो इलाज करना तो ये मामला आगे दबा मेरे शेख साहब अन चुके मैं मर्दमानी पेशे ज़माने का बच्चा एक्सपर्ट न बुतगा डॉक्टर स्पेशलिस्ट न बुतगा बाज़ मर्दों बल्लुक बुतगा या कि हम दानाए मर्दों बुतगा कि हम वती साहबा मुख्तलिफ इलाज रवायती साहबा जोड़ को था मतलब आंचे मेडिसिन जरिया तो अगर भी कि वत बलूची दवाई दरमाने शक्ला या साइकोथेरेपी को था क्या हानि इलाज को था बोले आज ज़माने के एक ज़रूरत ही बुता और मजबूरी बुता वो मानव से क्या हानि अहमियत न बुता बोले मरुच के ज़माने का कि साइंस दौर हैं डॉक्टर वास्ता मेडिसिन वास्ता एमा गप्पें की मसारी है जा बोले बाज़ मर्द अंगा उती इलाजा इनेगा काम एक्सपर्टन किरा नारो होते हैं एक मतलब मसले जेड़े बोल रहे हैं और दुम एक जस्त निशन के वर्दन वरा के वाला हम पेशे ज़माना का वर्दन वरा साफ और सलगार बुतगा बाज़ ज़बरदस्त बुतगा मर्दों वार्तगा सेहत ज़रूरत मर्ची के बाजार मार्केट अर्च छोड़े वरक रसगा क्या वरक वत चूड़ बर्गर शिकला या के समोसा भी देखिए अच्छी चीज़ बंक बाजार ओटल रह सका ए हम नादरा ये मतलब वस्त्र हो जा चौका मजने मर्द वहाँ में ओटला रवा हमेशा वर्ग ये बात है कि वर्ग वती लोग वत जोड़ करने चिंचो अर्जिश ज़्यादा है वहानी पाक बलगार है बाजारी वर्ग है चिंचो नुकसान है ये बात शरफ दरअसल पीछे तो अंचो गब्जा के पीछे ज़माने अंचो बूतन के मैं पीने बल्लोक वगैरह बूता आया इलाज को बाज़ चीज़न इलाज को बल हंचो तो गप्पा रजत के आ इलाज दूमी इलाज ही नीस्त आती एक मजबूरी या गप चुशी के यक वक्त के माँ हंसते होती इलाके होता ये कोईटा शहर क्या होता वहाँ मचट कसाम होता भले हमें माँ सो पैसे ये हाल दें कि बिजली दई का ज़्यादा ना बूता शापा हंसते माँ चिराग ही रोक करता जी पर चिराग आफ्ता में ज़रूरत होता नु चिराग आशी अम्मा लेटे से राता बोले मर्ची भी हस्ते मैं लेटा रोक मकनी चिराग अर्दी रोक पे किनी मेहनती मना मर्दुम बेवकूफ समझो माजरत तागो तो मर्ची भी कहती के रचुशिन शरशरिन डॉक्टर हस्ते सहूलत हस्ते दुरसिन चीज़ हस्ते आई बावजूद तो रहे हमा इलाज वती कने कसान वसानी चीज़ें तो ठीक है इंशाल्लाह तो बरो पेका नहीं बोले तू ही तरह नु मना इशरा चीज़ हंचू के शुगर बू आ इलाज मंगशु मर रही आमना पक्की दंते आमा पक्की हुई हम शुगर कंट्रोल करती आ यकती टेम्परेरी इलाज परमानेंट अंचो के डॉक्टर साहब गब्जे कि शुगर है इस तरह टाइप हाल दाता ए चाहिए बी चाहिए कुछ ज़्यादा नुकसान दें तो ई वड़ी हस्ती कि तू ही शुगर है गए बूतम बाज इंसुलिन जानते नो इंसुलिन पेशेंट हस्ती पक्की इस्तेमाल पे करती आखिरा आ यक जिस्म से असर करते जिस्मारे आ हिस्से बुर्रग लूटी थी तो ये चीज़ा शी तो मतलब माँ गलत करना कि माँ डॉक्टर बुआ का बावजूद आ रहा ना कर दूमी गप्पी आ जाता थी या दूमी गप्पे दो हिस्से हैं या कैसे ही वह हमा बूता के मारे डरना नाम वारा ना वारा तो गेसा वो नान सक शर रहे गेसाती नान तो पंजे के कस्से मनगोशी तो यक कुछ यक हमें होटलानी के रेस्टोरेंट आ ईशानी तो किचन था बोरो किचन था तो बोरो अचानक तो पता नक्शे के मैदान नाम बोल मतलब अक्सर थी परवाह नहीं थी कारोबार है कमर्शियल है बिजनेस से आ रही चीज़ें का परवाह नहीं थी यक नंबर वन ये दूमी पता शायद शी भी सख्त ज़्यादा ख़तरनाक तेरे हंसती कि मैं माशरे तहा मर्चा तई शरचिक्शन ते दो नंबर ही चीज़ सख्त ज़्यादा है मतलब तो हैरान बे के मर्ची माँ ये पार उसके था कि जी स्पीदक भी मना दो नंबर रह सका ब्रेंच भी मना दो नंबर रह सका मसनूई तोरा जोड़ करता दिगर चीज़ें तो बेल तो नू ई हस्ती
ساریا ما سے سخت فخریت ہو رہا گوشت کہ میں سے بلوچستان آئی 2 نمبر چیزی کا نیس تھی خاص کرتی پنجاب بو سندھ بو دا وہ سخت زیادہ ہی بلے نو امی ٹکاتا نو بعضی طرح بیماری تو اسے متی خیال آرچی کا داری بلے تی ہی کہ 2 نمبر چیزا تو وارے تو صحیح ہوا نہیں کہ 2 نمبر ہی نا مرری شیری پچے شیری ہوتی واسطہ گیری اب معلوم بھی تھی کہ جی یہ خاصیں کس میں یک پوڈر یا بعض ٹکا ہم تی صرف کہ پوچا مشہودہ آوڑی صرفہ مکس کرنا تو مارا ہستے حضورت شیر دے آرے شیر نامہ بہا کرنا تو نو وقت پسوچ مان آرہ بواری ہے میں جس میں تھا گما گو چی کرتے نو گا پیشیں یہ گپ پہ گوشے کے مطلب پیشیں کہ چون چیزاں تو احتیاط پہ کھا ڈننے چیزاں چی معذور بعض آنچے ڈننے چیزاں سے آرہ زورگ یا گیرک تی مجبوری ہے نو بلے آئی واسطہ تو مطلب بعضی مردوں کے گیشن چی گیش ڈننا رو ورگ گیشن چی گیش ڈننا تو ارچی کے سوا ورتی واسطہ ہمیں کشت بعض جوان جی شرف دارہ میں مقصد ہمیشہ کہ گپے ہوں آجا ڈاکٹر امیر شیخ صاحب گپ جو مانا ہے کہ لازم مردوں ریسٹورنٹ رو مردوں ورگ ہوا انہیں کہ ضرورت کپی مردوں آؤٹنگ کم بلے بعض مردوں چھک کم برزو کم ہر وقت ماتو پتی زردیاں سامان بازارہ پدنی چاکلیٹ گرن یا میں وڈین چیز گرن کہ صحت واسطہ شر نہ تو آہانی وردن سرا ہم اثر دور دیا صحت سرا دور دیا بلے مقصد یہ نہیں کہ کھنک مابا مجبوری ہوستا آؤٹنگ ہوں بھی بلے احتیاط کریں کہ کوان ریسٹورنٹ ہے ورگ شتران یہ ورگان چے مردوں کا چکا ساس کو تو کہاں کیا اس سے زیادہ تر احتماد آس اولشن کی اشترشی کے مردوں ہر چیزی لوگا جوڑ بکم بلے اگر دمی ڈننا روتے ہیں وہ ڈننے چیزیں ہوں احتیاط بکم چاروں تپاس بکم کجام ورگ شتران صحت ورسا پر صحت شتران چیز نہیں تھے پر ہمیشہ نہیں وجہ پر نادرائی ہوا بعض معاملات بان تو آہنی اویرنس ہے حوالہ تو مارا سرپدی بھوگ میں ڈاکٹر صاحب انچو کہ تو ہی ہوں گپا طرح میں جوستا ہوں کہنا کہ اہم سوال ہے بلوچستان والا کہ وہ تی علاجہ وقت کنک معاملات یہ والا زیادہ ہیں یعنی بعضیں پوشدری واقعات ہیں کہ تعلیمی پدمنتگی شہران چی دوراں ڈاکٹر نیستے ہیں سرپدی نیستے ہیں پیش زمانے کا واقعی انچے علاج بتگا مردمہ کوتگا ہوں وش بتگا ہوں مطلب کہ آہانی یا ٹیکنیک بتگا ہما زمانے کا بل منوچی ہر چیز تجربہ سارا گوستا اگر مرچی میڈیسن درد کا یا دوائی درد کا آیا تجربہ یا بعد نو اپروو بتا ہے منظور بتا کہ بھی شر رہیں اور ڈاکٹر ہم بعض نادرہاں علاجہ بعد یا تجربہ رستن کہ نو ما یہ چیز بکنیں یا کہ تجربہ گوزگیں عام تجربہ گوزگیں بلا ہنی سائیڈ ایفیکٹ تو معلوم نبتا کہ چیچو علاج بکنگ کا نا عارضی طورا بلا ہنی سائیڈ ایفیکٹ بوں تو یہ جنرل معاملات اچھے وڑ گندے اگر میں اشکنوں کو سرپدی بتائیں جی وجہ تو یک سائنسی حوالہ گپ جنے جی نی ایون کہتے ماں شکر نادرائی اگوشن یہ شکر نادرائی واسطہ بعض علاجات کا بعض قسمی دوائی ہستا بازارہ موجود ہیں اور ڈاکٹر سرپند بھی کی کجا دوائی مریض واسطہ شر ہر مریض دومی مریض آج مختلف ہے نہیں کہ یک وڑ نادرائی یک کی لیکن مریض مختلف ترا علاج مرضے نہ کریں گے مریض ایک کھنگی تو ہمیں وجہ نو اے وقتہ بھی باگوشاہ کہ مردم شکر برداشت نہیں میری دلے بیماری وجہ مرد میری آئیں دلے دورہ بھی یا خدا نہ خاصہ یا فالج بھی یا گردہ ناکارہ بھی یا چم خیر اگر کھور بھی میری تو نہ لیکن آئی کوالٹی لائف ضرور متاثر بھی یا گینگرین بھی یا دومی بھی آئیں استا ہوئے پوائزن کے استا یا ظاہر ہیں جسمیں تا رو آئیں گردہ خراب کا جگرہ خراب کا دلہ خراب کا یا دماغہ رو تو ہمیں وجہ نو اگر شکر نادرائی ہے طرح علاج کا نہیں ہے تو نو ہوا ڈرگ یا دوا گشا کہ ہوا صحیح ہے کہ دلہ بھی فائدہ دا دلہ بھی فائدہ دا یہ نہیں کہ صرف شکرہ کنٹرول کا لیکن دلہ واسطہ اول تو نقصان نہ دا اور دلے واسطہ فائدہ بھی چاہے پہ بردم کی ہستے صرف شکر برداشت نہ میری دلے بیماری وجہ مجھے چاہے ماترہ میں شروع بھی گوشتا کہ ہونے نالیہ متاثر کا ہونے نالی کی متاثر بھی تھی چھم خراب بھی تے گوزہ خراب بھی اور زخم بھی پادا نیتا جوڑ بھی ترا حص کمزور بھی رہو ترا محسوس نہ بھی ترا معلوم نہیں کہ میں پاد کو جہاں اگر زخم بھی ترا معلوم نہ بھی چاہے درد نہیں ہے کہ استے پاد کی استے ماں گوشاں کہ آئیں حص ختم بھی رہو انسنسیٹ آئیں محسوس نہ بھی تو ظاہر ہے وتی نقصان دہ آئیں کہ استے کوش کے استا یا شوز کے استا تنگا آئیں زخم جوڑ بھی آئیں محسوس نہ بھی آئیں درد محسوس نہ بھی تو ہمیں وجہ سے آئیں نقصان بھی تو ہمیں وجہ ترا ڈاکٹر کرا رہو گئی ہیں ترا وتی پادا پیردہ رہی ہیں تے چمان گند رہی ہیں تے دلہ
زندگی ہیں تو درا چیز دارے بھی اور ہماں کہ ہستے دوا فائدہ مند ہستے کہ ہماں طرح ڈاکٹر تھرا داتا وقت نہ رہے کہ بازار رہے ماں وقت دوا گری اور وری یا کہ وہ مردم اشتادیاں کہ بعض ہستے نا سیلس مین اشتادیاں میڈیکل اسٹور نیچے کا مردمہ دوا دیں. جی بازوان جی شرف درہ میں واحد ہمارا منہ نہ داں کہ بچ کے سرحال مزہ میں جان سلامتی والا ماں گوشے انشاءاللہ دین طرح ہوں مہمان لوٹنے میر شیخ صاحب گڈی گپ پہ گنجن لوٹے جنرل میں پبلک ہے عوام صحت والا پرچے میں واحد میں امیدہ ہمارا جب مانتا وتی گپا ہستی یک واقعہ ایک ختم کریں کہ اماں کے ڈاکٹر کے رہا ناری شاید کسی نقصانی رسی تھی میں زانو کہتا میں کوہنی ہمسائے کہتا یک بچک کیا کسانی کرکٹ کرنے گا ایک سینے گا یک بال یا لگ گئے آئی بالے آئی علاج آرنا کو اور ہر دن درد دیبو آما گیسا آزورتی اور چکیں چیزی جاتے آئی ڈیک سے جاتی یا دیگا چیزی کو تقریباً سال یہ پتہ طبیعت زیادہ خراب ہوتا اور ڈاکٹر کے رپو ڈاکٹر کو کہ تہار کو جن زخم ہوتا علاج نہ کرتا آرہ مرچی کینسری اور 2 سال آپت آسن جوانی بچک کی 18 سالے گئے آئی وفات کو تو ہمیں مختصر کہ کسانی طرح ایک بال بھی ہم لگی تھی آرہ تو سیریس بزو بس ہر چھوڑی طرح بیماری بھی تھی مرچے پا آرہ سیریس بزو کہ خدا نہ خواستہ من نوشی کہ ہر کجام بال لگ گئے کینسر بھی تھے پیش بیدار وہ طرح پیش بیدار وہ تھی کم سے کم جنرل چیک اپ لازمی ہر دن تو جلدی کرتنا کہ شاش ماہ تا یک گشتی ضرور وہ طرح پکنا ہے خاص کر مردم کے وتی تا یک کمزوری ہے یہ یک چینج محسوس کرنے گا لازماً ڈاکٹر کے رب روتے اور ہوتی گنڈو آنی ہوتی پیرین آنی ایشانی خیالہ پہ کہاں آئینی سر خاص پچاری تھیں کہ جی ایشانہ کے پہنچا آئین کا چو گوشت نہ کریں چو گنڈو اور ٹوہیں کے پیرین بوتا آگوشن آئین دورین مزاج یک وڑی تو میں وڑی مردمانی فرض ہے کہ ماں آئینی خیالہ پہ کروں. ڈاکٹر صاحب آگاں مختصر گپ پہ پبلک آگاں گوشے دستبندی بھی ہوں وجہ گپ شی کی صحت نعمت ہے نعمت ہے اور صحتہ تو اول دارے پشتہ نہ دارے ظاہر ہے بعض زندگی بعض ضرورتیں نانے ضرورتیں ایجوکیشن ضرورتیں یا دیگر ماں ہمیں کچھ کہ یہ کارکنہ پذا رہے ہیں ڈاکٹر آیا پیدا رہا یا وتی صحت خیال کرنا تو صحت اول دارے آئیں اہمیت بھی دے اگر تو صحت اہمیت دے تو آئیں خیال داری کریں اور فیملیاں ضروری ہیں کہ اگر